Allô, 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 allô. Ah, ma casse m'a changé couleur. Avec mes quotas, avec mes quotas, il y a quoi annoncé déjà. Avec mes quotas na hiver. Avec mes quotas, ma casse m'a changé couleur. Voilà, nous me comment. Ma casque va na couleur il y a sac-sac. Mais maintenant, ma casse m'a changé couleur. Ma casse m'a changé couleur. Maintenant, ma casse m'a changé couleur. Mbochabeno. Bon. Moi, on voulait me dire que nous avons. Ma dit que quoi mingi mais nous mettons quiz nangan ku ya moi ma dit yi na kotisa moi ma dit na gacha into parce que ntango ngalenge vana concentrer na machine ya mindeli yi ya kitafisa into donc me quiz nangana na ku back moi mo pepia ma dit ya côté dans nzutu diaka bon ben metala parce que tu n'as tout là, babantia bête. Bête que ça l'aigne à bête n'a bien ensemble. Parce que bête me comprendre que projet à Bamboshi, n'a pas de Pompidou, il y a Vanaka, n'a qu'un manis beto, n'a qu'un manis beto, qu'un fois bête nyons tout. Et puis, bako aussi n'a projet, n'a qu'un tout le même Kikong, Kikong, il y a qu'un parce que tu vois que ndingi ya beto langue nationale ya beto nyos tukuna betin ke bana mpanga la donc ba kununchi ya beto na lera ntama betin tout même ba grand masamba deba ba grand yulu ba grand lisuba ba vandaka kintwa dina ba kasavubu kintwa dina ba kasavubu ba kanisaka basalak ba mécanisme metu bati awap mutindu betke bumba ba peuple à beto racine ba peuple à beto il me comprendre les bad nataka ba bantin katka na Soudan ba net ba Mongo ba ekakemba katka na Afrique de l'Ouest net ba Dahomey et ba na tabaku na wakati banto cha beto donc ba kununcha betin ba me penser ba maison ou ba kununcha il vanda avant bao na mantoile ya bao maison za ba faut peut-être que ça là ça ma mindelia yi kina ku forcer beto na ku vendre kintwa na ba bancha me ko mbaka na ba isi antama ba faut peut-être que ça là ba maison bon beto salé no beto yidikene ndinga ina yake vanet kima ndinga ya katikati na ba makanja bet nyosto donc vanda na ba Kongo nyoso samtiba mindele zola avec betu zonza ki Kongo yina katika na mbanza Kongo ben metalon mindele zola avec yao no ba mes ban na mayele ba mekanisa ba metuba non betnen big va mindele ay mutindi ay fo betu yidik mwandinga ni yay ki Kongo yemu na kuzonza ay ben metalon la maison non na ku connecter ba peuple ya beto ya vanda na Zaire kuna na Bazaïr kuna benza que ba on peut ba kezo zaki Kongé ben metano ba meso que beto bumba ba racine ya beto na ko yidika mwan façon ndinga universel in ba Kong nyoso len tuba na place ko tub ki Kong ya ngolo in meto ibeke zunzaka na mbanza Congo ben metala ni façon même mesala ni kun ba réfléchir ni ba na ba kuluntu ba me réfléchir na ko tul ki Congo nakacha beto inyai mukana kuzundinga mukana kuzonza yai mino ba na mayele ba mindele ya mekutuba no tibe dibokile ki Kongo yake diana kana kati kain ke vututu ba na racine ya ba Kongo do ba ke kuzu lubuka ti aba ke ba Kongo betu tubil ba no ben ku bokile ki Kongo ben bokile mun kutuba monsieur me bakula mbote mun kutuba yake kuzola kuzonza iki yake zola kuzonza ataki ma motivé ben metala donc ni ba kununtu bakanisa in ba kununtu ya beto ba kasa vubu ba benen kutisme ba simo ki mbangu ba maison betke connecter ba peuple ya beto ni ba sala ben metalo bazaba que
bancha me kuna tilbe tiai me katuna baishi antamie ni bake vanda bantke na tilbe to ba mambu na kacha beto ni bake na tila mindono ni bake soskuza nwani banto cha beto ku baki na compte kanai me comprendre donc ni ba kanisa mais faut bet bumba peuple à beto bet salene tout ndinga universel il balen tout na beto balen tout na Angola kuna balo ko tout bien na Zaire kuna bet que son Zaire ndinga mo na zonza na Zaire pe ba ke tout baya hein si men ko na ba Congo nyos kuna ba ke tout baya na ba côté ba combien ba côté ba bandundu ba ke tout baya mbote elle me comprendre mais il y a qu'un dingue universel il va kunute bet kanisa mais ah faut protéger ba peuple bet donc tout le monde dingue ensemble ba peuple ba kana kunataya si mentala ba mongo ba bat katika na Soudan ba me ku vukis ba kuna el azul kuna elle me comprendre lingala mbaga zonda lingala mais lingala ba yilika ki à partir ya dingue beto elle me comprendre ni façon ya salama mais non ma yele mindele il m'a reçu na kusalia na Zaire na Grand Zaire na kuzimbisa kikonge mwana kuzonza na Zaire banyonso bakazonaka lingala na Zaire me comprends et yin ki salu nan salaya Mobutu reçu na kusalia Mobutu me sal vrai ki sale nene na kuzimbisa ba Congo nzili ya bao nzili ya bunkoki ya bao hein de me comprendre Mobutu sala vrai ki sale Angolo ni va se mental ba me bikian kuna ba mvul mingi na kusal kisalina yana réussir kusali yao ba nyons tu ba ke zonza dia quasiment ki conve kalingal na lingal tellement mwanda nsem sen ban kuzonza oh yan me kot na mbang ma na nsol na lingala mais une kending ya colonisation une kending ya usurpation elle me comprendre et ni na ba peuple à Zaïre qui na ko comprendre vraiment que na salama na boile ba et bet na ben ba Congo bet nen van ba bantu len témoigner plan ya non ben metal non ba me kuiza na kacha bantu cha ben metal so mezimbisa pa kana sosa kuzimbisa mungu tu ba na kacha bantu cha bet ba Congo ba kana sosa kusala lingala langue universelle là-bas ben me comprendre non ben ko na kacha muyonzi kuna bat ko se tu ben me kalingala muyonzi papa comment ça sont lingala hein ben ko na madingu na boko bat comment ça sont lingala na kacha boko bambulmbuli ya bambosi ndingi ya communication ni kaka mais yake moyen na ko forcer beno na ko tu ndingi bao singe na zonza kilari kibembe kiyaka kidondo kikamba kikuni ngena zonza kipunu kimbamba leba ke tange ba net ba na talaka dikasa kuyuma bazolve ku wililinge elle me ku comprendre donc mambu ke ni yina samu na kuzimbisa peuple ba ke zimbisa peuple na culture ya peuple na ndingi ya peuple na ku coloniser peuple ba ke coloniser peuple à partir ya ndingi à partir ya culture yandi et ba kana kujilika ba technique mingi hein musique ya bao musicien ya bao ni ba kana kufundisha ba côté nyonso na kusal kisalina ni ba ugla roga na Zaire peut c'est la même chose ba kana kusala mais non ni mingi tala ba metul fa ba bantunet ba ipupa fali mais yin ke ba mongo yan ke mongo yake ba bat katkana ela ba Soudan ba Kagame katkana ba ela ba Soudan ba kutuba na Rwanda nikisali ba kana kusala na kati ya beto bental na Luango inge kwena njinji bana kikongi Angola parce que nous on a kikongi Angolina kikongi na kuzimana na njinji kikongi na kuzimana na Nkai kikongi na kuzimana na kacha Ibiti na kacha Mpangala kuna na Lubomo kikongi na kuzimanaka kve na bazandu na banzila na ba l'école na ba côté nyonso même na kacha ba mabundi ya Luvuno
tutu babancha ba mipelo oh kunba katula do pintama ba mipelo mekuza misiku mekatuku na mfume bana vachiko na kuzimbiski Kongo na balusamule ba metala ba mipelo meku yaulu kuna yake mabya ngolo ya batata na mama bet na beno fo bet vanen kintwadi na ben ban kina bwala dakacha bantocha bet ba Kongo betu tubeno bet membanga lingala beto memang lingala yin mekuma nzonzo le bet na ben bilumbie bet memanga lingala beto memang lingala ben tala bilumbie meluche mwa kibusha beto ya kent kuza salma banzonzo kuna animekutupe mambia ya memambia bet bana kutubia do pintama samti leki baleki na kutalate betve peut-être baleki na ku baleki na ku comprendre ve wap mambo na kusalama ba commencer forcer ba mama bet na kuzonz bandinga bao be metal ba basis moi qui bouche avec ya kent ku vous avez sian ke momboshi ka mucha zulu commencer kuzonzo non na zande total kuna ba gezonza ka kilari mais inke ba côté ya beto inke bantoti ya beto na bantoti ya beto bet kezonz bandinga ya beto ben me comprendre na bantoti ya beto bet kezonza bandinga ya beto ben me comprendre donc na total bazon kilari yi bazons kilari na ela mfilu kuna sibenzo kikamba benzo kidondo kipunu benzons yao na kacha diata benzo kibembe benzonza sibenzo kivina ela mukwizo benzons yao ben me comprend mais moun kutuba inkel ba me kwizo changer ki kongia national ima venu tuba ki kongia l'état parce que samba kunucha betu zonza ke ah betu sosel mwandinga betu ke tulukuna na kuzosana na banchi ya betu parce que baka na kotsa betu lingala ndinga banchi ya isi ya nzenza lingala ba me yidikia lingala ya kenete racine ya Kikongo me comprendre ma me yidikia na kusos coloniser na kus kuvunu betu e bilumbia inkadia mpe mamutatu mukuyu na banchi ya Pompidou mais sale vrai ki sali Angola na kuzimbisa Kikongo na babisalu bental babisal nyos beno kwa nkotka lingala même mamine zaba ko son lingala ve commencer à se débrouiller ko na ko bricoler yao bet même mangi yao ben me comprendre donc yai me kuma muzingu yangena munu tatu na mama inke bana kacha bantu cha Kongo kisigni ke kwenda kumbi yange kuzonza Kikongo ya beto ben me comprendre na zandu Kikongo ben alera ntama nge kwenda zanda cheche kuna tongo kon même na zandi ya savon kuna ou zandi ya lendi kuna ngika walingala bamboshi banda bake zonski Kikongo parce bake na kacha bantocha beto mais bamboshi bake baikwa na kacha bantocha beto bake na ko forcer ba mami ya beto ba bibusi ya beto baleki ya beto na kuzonzi bandinga ba na kuzonzi dinga ba bake vunibe no long nation betke diave na kacha nation ya ba wina ben me comprendre il que langue nationale ya Congo ya ba ya Mose Kintwadi banto chabeto ke dia na kati ya Congo ya ba ya Mose Kintwadi ve banto chabeto ke fédération ya Congo bet me compte na kati ya banto chabeto na kati ya boile ya beto donc betu nwanine no bandinga betu na kubumba racine betu ba culture betu betu tubileno na babane betu bandinga betu munu mukona kunwana vro kunwana awa na hinzo memo mwani ya fieti nge kuza yufula muno à tout moment là, je suis live que en anglais. Mais je suis forcé que je suis forcé que je suis tout blême mais non pas bilu makana mun kutuba na Kikongo mona tuna ya Kikongo yange na kulongoka yange you what that mean porque pesa mvutu ngebe comprendre le makana kizonze yake kutengama mais muke tubili yake ndio mais ya kentin que boula basket que comprendre déjà ya vraiment beauté. Le petit coup na ba place ka kasimu na sosko pesa mambo in ba banzo ku ave mulen tuve na lomputu mulen tuve na anglais muke tuve na Kikongo muke tubili ndia ya me comprendre na kuzonza ma ba difficulté kele ya bakale ya kununtu ya ba okezonza ko si mwandambu mais que comprendre bien baka na kulongo kaka bet mange no lingala na kacha bantoto ya bet ba Kongo. Ah oui, bet me kuma ya me kuma mbia ku sakanve ya me kuma front ya kaka bet ke fungula na ku conserver ndingi ya beto
ndinga betinga kwenda ela batingili kuna ela ba musenjo ba mam tukana kutubaya bakana kuna se demerde bakana kuwaya meno betina bika ba mboshi ba manisi bete na kacha banto cha bete samna iki il ke vendinga beto banko ke bete vani kula ndinga ba bandi ndinga ya ba bimpumbulu na banzila ba il ke tubalingala ni ba mekuzo ba mpange bete ya Zaire ni ba mela alisi ba pongi banyo to mekanga makana kacha lingala sibazor ku kanga mna ndina yao yinke mambia ba me bete na kacha banto cha beto ndinga bete na bantuala ya Kikongo ben me comprend donc ben ba mama na zanda cheche kuna ben ba mama na zanda nene ba mama batata na ibiti na kacha madingu na buansa na kacha muyonzi kuna beninke na tingidi kuna na kacha kibangu na madia kuna na kibwende kuna bet kote na bandingi ya beto et si bet que so tout bet na beto bet na tubla tub na Kikongo ya beto ni bet ke bokla Kikongo ya l'État ndingi ya bet ba Congo inke langue nationale ya beto non na fédération ya Congo ya kabani bandingi ya beto non ni bet ke bana kutubaka alors samle ke ben ke bik ba mboshi ba zimsil betiao mukona kuwa même na moi banya l'école kuna ba ino seulement ba revendication na lycée il make bokla ya libération kuna il y a un lycée, un marché total. Nous avons tout il y a colon, mais lycée habite Bakong, il y a un Zandia total. Ma petite maman, bah, pas que na tuma na lingala. Oh, mais va ban que na kuzimana mun kutuba. Kikongo yabeto samna iki. Bet côté na Kikongo, na kukanzila na bamboshi, samba force vendinga ba ya ba mpumbulu ya ba bandi. Il m'a que tubaka betna ba benda bika yake kumisi na kati ya bandinga donc betna be no beto mangeno lingali ya bamboshi beto mangeno lingali ya bamboshi ba mami ya Kilombo kuyimba dia ave mikunga na lingala benin ke yimbaka ba mikunga o bakiburkiri bakiyangi ben ko se kotisa lingala na kati ben bampanga becha sukantima ben comme ça kotis lingal na kati oh mais ya mutinde banko kebe bani yimba banzima muntuta ya kiyangi ba ya kutombol mukismu mampa bani yimba na lingala mais ben kana ko sosa ba samna iki ba ke même pas intéressé na mikungi ya beno ben me comprendre ben tal meilleur artiste ni roga anke nani mumbocha luvunu mais anke mudaomea ben me comprendre babim tumo kuma kaya bao kim ka sos salam ko ni baba ke bokla do musique ya ben gena manima me ben kana sos ko yimbi na ba na ndinge ba sam na iki na kunangul banani betamel bet boycotté no ba artiste ya betina ke yimba mikunga na lingala ben tubil ba Yusbond mikunga ya lingal diave ben tubil ba Joe Mambu hein ba Volko Michel Bazao Bentubila comment ba samouraï lingal diave singa yimga yimna kilari beske bulenga maboko yimna na Kikongo na lingal diave bete boycotté no ba musicien betina ke yimili beto ba mikunga na lingala beni ke yimana ba binzambi yava ba mipelo misioni ba ngunza ya luvunu mikunga lingala ba mame bet memangi yao beto swet kote na muzingu yake mame ku bumdinga betu ba enke na makutu ba fungu makucha baba ku wandinga bet na muno muyin mumoshi marko mosi benzave meyin mucha zulu marko mosi kaso baba yina beto betu na fungu baba ntime ve ne mambia ba na kacha biblia ba metubiliao yin mezati nzile ka imbi nzile bake kufua bampangi bake yina bampangi faut soba bazol betve samek betke zolba mukanisi ben mekuwa matona ngwili mbote tatanzambi ku biek bet ba Congo tatamana ku salis beto muzike
ke dia inda mingi ve muzinge na kwenda na nsukunu yimbe metala mundeli ya Pompidou na mebokili na kusal mikisi ben metal non betubla ben que pikenya benina da côté ya Luankuna yani zimana ven kona na oyo na konsal mikisi ben metal non yalme basika yalme vutuka sama yalme basika na kata dibulu parce que ben tubul ben makedi kanon betubla ben tan kona na oyo na konsal mikisi bancha mpambi yalme konsal mikisi na kopesa sasuni kana kulala kati ba cercueil sana kunat mukui na wale ya Pompidou e batala faso bake mwangi fédération ya Congo balen mwangi fédération ya Congo ve batata na mama fédération ya Congo ke ya Nzambi fédération ya Congo ke le diambu yanga na ya tata Nzambi mutu ve yavan muntu ya ntoti ya mbazi ya satana len mwangi fédération ya Congo ve yin ke mambo ya musiki ya tata Nzambi mutina kuza luengisi yao fédération ya Congo ke kusalama mutu mosi velen mwangi fédération ya Congo baini nyoske meka bake kubua yake ni mutino tata Nzambi beto bankoko basadisa mukongo ke Kilimanjaro mukongo ke le kokoko konglitadi kokoko konglitadi kokoko konglitadi mukanisa tibino kuwa ben kabuli yao ben zengi yao ben tunanda bandinga ben filisia babisika nyonso bet gumen kikongi abecha leta mutu ve lenda puisque salisi beto si beto so nwa mutin ba mpakasa kana mlumke ko kwiza ben tatamena kuna sambila abu pia matona nguli ambote